Oni trebaju sad 15. da ide na operaciju s tim da nisu nalazi pluća bili u redu, jer stalno ima te respiratorne smetnje. Jer je operaciju i boje, znači 5 puta oživljavanje, oštećen mu je mozak, oštećen mu je također sluh, 98,2. Pa neophodno mu je ta operacija, znači zato što koliko toliko će ga osamostaliti da može da makar malo sjedi, jer oni su rekli da mu mogu pomoći Rusi, u Srbiju dolaze, znači mogu mu pomoći tom operacijom, znači da ga opusti maksimalno jer je na vrijeme otkriveno. Tako da nadam se znači uspjehu koliko toliko. Za dalje i dalje će biti znači tih operacija. Sad koji vremenski period nakon te kontrole, nakon 6 mjeseci će imati kontrolu, nakon toga kakav će ishod tadašnji biti, to ne znamo. Toliko, eto, što se tiče toga, znači samo je bitna operacija da ode, da uspije, da se uradi, eto to je toliko da ne znam što vas još interesuje. Evo, dakle, Maca je pronašao... Da, zahvaljujući Hazimu koji je, znači, odradio dio posla, znači, koji me zvao kad je to krenulo, kad je trebalo da počne. Ja sam bila jako iznenađena s tim, da nisam znala kako će to ići jer ovo je prvi put da nešto čovjek krene od ničega jer dugo sam stvorila, 3,5 godine. Dok nismo došli do ovog pregleda, znači da mu se kaže da može mu se pomoći iz razloga, znate, neki ljudi neće da kažu bit će bolje, ovako, onako, dok niste došli u situaciju da vidite da ne može biti bolje. I kad smo napravili tu operaciju, znači, kad su napravili taj pregled za operaciju, kad su rekli da može biti uspješno, Hazim mi se javio i stvarno, evo vidim, u suštini sad vidim koliko je uradio za mene i također Dragan s kojim je on surađivao, ne znam šta više reći, stvarno hvala im od srca, ne znaju koliko su mi pomogli, ne znam više šta. Evo, još jednom vama hvala što ste u potpunosti stali za ovog projekta za Elmora. I ono što jeste na neki način molba i drugim ljudima koji od privatnika, ne znam, društvenih državnih firmi koji su mogućnosti, jer ovo nije samo jedna operacija, postoji postoperativni tok i rekonvalescencija u klinice i tako dalje. Nažalost, prinuđeni smo nekako, smo se svi navikli i to je ono što je poražavajuće. Navikli smo se na prostoru Balkana da ljudi, odnosno osobe poput Elmorove majke i već to, da na nečije milosrđe i na nečije mogućnosti tako pokušavaju da izliječi svoje Ja ne znam čemu Ministarstva zdravlja na ovim prostorima, ja bi to zabranio, jer očigledno ne stiže svrsi. Hvala vam još jednom i molim vas da u svojim mogućnostima ima način uvijek da se pomogne, pa eto, izvolite, pomozite malo Elmoru jer ovdje nije kraj, sigurno, voljeli bi svi da jeste, ali sigurno nije. I sijaset toga jeste ovo, ali zamolio bih medije, sve vas, da na neki način se stvarno utječe na ljude koji stoje u Ministarstvu zdravlja, vlada, ova, kantonalna, bilo federa kakvih ima, šta je razlog pa da jednostavno ne postoje sredstva za liječenje i ljudi generalno koji nemaju lijek u Bosni. Eto, hvala, ne znam šta više. Ovako, znači, Dragan Marinković je mene kontaktirao, pošto već duže vremena surađujemo, radimo zajedno, pitanje je bilo možemo li pomoći ovog dječaka i ono što je bilo od mene jeste da se uključim 100% dakle, u ovaj projekat, zahvaljujući i Denimu Rahmanoviću, izgurali smo nekako do kraja ovaj projekat da bi se prikupila ta sredstva. Zahvaljujem se svima koji su
pomogli, koji su učestvovali u kompletnom radu, reklamiranju, promociji, dakle jedna predstava koja donosi smijeh na naša lica, a ujedno postajemo i humani tako što kupimo kartu i pomognemo za ovog dječaka, liječenje i tako dalje. Zahvaljujem se svima vama i svim ljudima koji imaju još srca i žele pomoći, a ujedno žele to srce da nasmiju jednom dobrom predstavom i kažu sebi, evo ovo je bilo prava stvar. Hvala vam još jednom svima.